Sa dolaskom toplijih dana veliki problem u domu stvaraju razni insekti, kao što su muhe, žohari i komarci, i veoma ih se teško riješiti jednom kad uđu u kuću. Mnogi u tom slučaju obično zovu istrebljivače kada primijete ove bube u domu, ali postoji jednostavan način kako ih se sami možete riješiti. Sve što vam je potrebno je sljedeće: pola šolje biljnog ulja, zatim pola šolje šampona i pola šolje sirćeta. Način pripreme: sve navedene sastojke dodajte u sprej bocu i dobro pomiješajte, a zatim popršćite razne površine u vašem domu. Mješavina nije toksična i sigurna je za korištenje oko djece i kućnih ljubimaca. A veoma je efikasna protiv buba bilo koje vrste.